Top büyük gitti, alaydan çok gitti. Бүгінгі ойын күнінің 3-ші ойыны жалғасуда алаңда Жанпай 2 және Құс Шылдық командалары. Алға қарай асылды. Boşlamadı o. Top öz bağıtını özgürtüp sel hakkına birisi yaptı. Gol olmadı. Degende Ilıktığımız boşlamadı o. Tuşçılıklık boyunca topta oyunda kozuda. Top alandan şakkatda başlamadı olan. Birinci кезеңнің 15-ші минуты өтуде әзірге қос команда арасындағы ойында есеп ашылған жоқ. 0-0. Міне Жанбайлық екі команда ойынса допты қосты. Судья екен ғой басты. Сіздер қашан кетесіздер? Осы бітсін. Осы біткен бойда кетесіздер ме? Бұйырса кете бер. Не деймін бер? Ойын жалғасуда ойын тәртібі бұзылған жоқ, қоштамады олы. Акуштар кейіміз деді. Жанбайда бар. Автобусда орын бар ма? Бұл хабарласаң сізге соғып отыр еді ма? Білмей, экран кетіп қалды ма? Тауыш жаңа ма бүгін? Тауыш жаңа кетіп қалды. Қайда басын? Ай.
açıldı. Jambaylık komanda Avlasık'ta 1-0. Birinchi kezining 17-minutida esep o'zgardi ag'ayin. 1-0 oldi Jambaylık komandasi. Gol salgan oyuncular. Şimdi İstanbul'da olsa aydarsınlar. Yerga tushirib o'ynanglar, ko'tarib pas bermanglar, yerga. Baraver. Aleyküm assalam. Asıl sandı oyun tercihi bozuldu. Jambaylık komanda top oyununa başladı. Amin amin rahmet. Top katalaştırıldı. Bırak top alandan çıkıp gitti. Elinde tışırdık tamamının oyuncularının oyunda oraya olganda da esepte temizliği. Olmasa da şekilde mümkünlük var. Oyunun 20. minutu жүріп жатыр. Birinci кезеңнің. Әлі де birinci кезеңнің 10 minutu var. Bırak top kaldı Jambaylık komandasında. Top alandan çıktı. Dışarıda oyuncularda. Say alayından. Sen ki. Boşlamadova. Top susub Qaqbashning qo'lidan chiqib ketdi. Topni o'yinda Jambaylık komandasining o'yinchilari qo'shadi. Qo'shchilik komandasining tag'i bir sizlar, mana tag'ida Boshlamadova. Hamasha pas.
Hadi ver. Hadi ver şu topu. Basket. Harish. 싹 삐치씨. 들어와. Krasnela nim 들어와. 들어와. 너 가라. 빨리 해. 아스파 가라. Top Survanlar. Top Kışıldık komandada. Top Kışıldık oyuncularında. Baka oynat dur onda. Gel düşüşü. Dostomodova mine Kışıldık komandasına verilgen tағы bir мүмкіндік. Dostomodova. Top alandan çıkıp etti. Kışıldık komandası oyununa basar. Orada. Bir kişilerine stavallar evet. Yıkılır şahınlar. Shot 1-0.
Жанбай жеңіп жатыр, екінші командасы Жанбайдың. Бірінші кезеңнің аяқталуына 3 минут уақыт қалды. Есеп 1-0. Есеп 1-1. Жанбай екі командасының пайдасында әзірге бірінші кезеңнің 27-ші минут өтуде. 1-0 ғой, 0. 1-0. Ya ortada hiç kimse yok. Gitseydi şey. Сразу қарай шығып кетеді. Помахать эти чуть-чуть. Bayağı kaydım. Sayar. Есеп 2-0. Жанбай екі командасы алға шықты. Зауырын ойнады ғой Сатаймен. 2-1 жеңді Зауырын. Ойынның 29-шы минутында есеп еселенді 2-0. Ya top sürüp al, devam çevirmek nereye? Var bunlar şap. İki ölüm. Бойдың арқасында тіреді. Ha bunu bir çıkar yok. Qancha gol olay? Ha isport tur artık. Sen de etsin be. Кім тіреген кім? Bakova'ya sigara verdiler, Bakova'ya. Bakova'ya. Yakında ver, Hamala, ardına para ver. Para ver Hamala, para ver. Ha şu, Hamala hala ikisinde barsı işte, kurtuluşu bana aydın. Дос аманай. Босқа шашама. Ай, хорош. Есеп 2-0. Жанбай екі және тұшылды командалар арасындағы ойынның бірінші кезеңі аяқталды. Әзірге есеп 2-0. Жанбай екі командасының пайдасында. Содан кейін ойынның екінші кезеңі жалғасады.
İşte. Yürüyorum şimdi. Soğuştayım basamda. Okuasın mı? Ha? Ol, erken mi? Bilmeyeyim. Sumka. Durun sumka soğuk koyma. Sağ olun. Onları bayağı bayağı arttırılıyor. İyi, iyi. Bitti. Hadi.
Akademik Şubuk komandaları Yusuf 2-0 Jambay komandası. Basket. Bekle doğru. Asıttırma. Taralınlar. Ortadan. Basın sok, basın. Güzel. Neler atayım? Turma, basın sok. Evet, bak. Krasavçık. Var. Sal ayakta. Turma. Tamam madem. Trival.
Oyunun to'g'risini dudida 7 va 2 o'yin Shanbay Qal'aning hisobida. Ya qanotning o'rnini aytib bersangiz-chi. Qay yerga o'ynaytin? Bitişice bitti stoşek koy. O'shidan olsa mana. Gildi. Ya zamena. Судья. Судья. Ramil. Дума айтчусыз замен дебей. Давай сажысыз. İyi. Ramil mıraka geçtin o mıraka. Naom ғой. Zangmin bo'layotgan kishi 30 minutda o'ynayotgan yo'q qo'y. Oylarsız yürüyse var o. Ya shortga kelib qaytib yuradi anan hozir. Oyunning 17-minutda o'tdi. Hisob 2-0. Alanda. Shanbay komandasining yuk o'yinchi oltida. Dedi Chapay komandasi.
Siz soyakta ol. Soyakta. Vakit kıyıyor gibi. Sақтап қояды ғой. Сақтап. Голдарды қарайсың. Ама кісіге шауып жүр ма? Иә. Талдырады. Орта талдырады ғой. Алға қой көріп қалманды. Айны өзі түсіпті артқа. Айны түсіп өді ғой, ойнай алады ғой. Туйма. Сига арза болып тұр ма? Oyunun 17. minutu esep әлде 2-лі. Туйма. Өтірсірі еді. Ана шеттен біз. Кім есі үшір? Осы кісі әдемі керетін. Жот 2-0 Жанбай жеңіп отыр. Жанбайдың екінші командасы Чапаевпен ойнап отыр. Шалқар. Жақсы теуіп тұр ғой. Жүрмейтін бізде. Кісінің жетері жоқ.
쉬운 거. Бассак кеткен. Soyacak. Vay pardon. Точно dedi ya. 야, 웃었는데 진짜 오이 있다. 아무리. 진짜 아울래. Terotda. 야 시코 다인다 사명대 다인다 12 бар до конца Сико. 하고 있어야 돼 저 басқа шаршап тұрғандар бар. аман бар аман Тоо. Не істеп жүр? 이거 бірге жүрмеді Ойынның екінші таймының 22 минуты өтуде. Келесі ойынға Ақтау 2 және Қамысқала командалары дайындала береді. 죽여, 자면. Иди замена. Қамысқала доп берейінші алаңға. Допты алаңға отыр. Var, tekmizmekler. Karaval. 가시 Жап, наум жүрмеңдер екеуің. 난 잡아요 있어 잡아요 난 Біреу башиш, біреу.
Ayın болып кетті уже. Oyun to'xtatildi. Yukarı stop, yukarı. Bakın, kız. Hadi kız. Allah. Aleykümselam, Canbay o'tib o'tir. Ikkinchi komanda. Oyunun 26 minut o'tdi. Ikki elde 2-0. Kelesi Aqto'yga Qamqo komanda dayın turadi. O nega asығады? Bastır. Ya Duman. Vaqtda bir jo'rasan. Yoldaş vaqtda jo'r. Oramga. Красный мани. Yukarı. Красный о. Артқа түс біреу, ей! Bastır. Jambay komandasının birle. Tekizle gider. Sor. Ya артқа біреу керек қой, Бекош соңына. Айдын түсі, Айдын! Той, мен мына судья бар ғой, бас кетір. Судья бар. Айдын, артқа түсі, Айдын! Красный алып кетті, Бекош. 11 metre. Gol. 7-7. Ya tikizingde ha, menga tikizingde ne? Ustoz, menga tikizingde. Kal. Bana yakın.
Soğukar ey. Tush ortqa, tush ortqa. Asıqma, asıqma. Stop yaptır, stop. Ma, bir de atsan ne bırak, bana ne? Şakası bunu yap, şakası. Жамбай құрамасы 17 нөмірлі ойыншысы Тағаға қалды. Aman düz aman. Соңғы секундтарда Жамбай құрамасы 17 нөмірлі ойыншысы есепті болды. Есеп 3-1. Ay arış. Жалпы ойын аяқталды. Есеп 3-1. Жамбай екі командасы жеңіске жетті. Келесі ойын Ақтау 2 және Қамқалы құрамасы. Ертең болады, ертең полуфинал. Ну, только прямой эфир. Правай, правай. Класс. Hayda futbol diyorlar. Sen